football Titi part zaruk samruk pakwana ngai thavele don ta ila voin September ni somni paruka hian Arsenal defender Lewis Kelly hian kumsom pakwa apum ve ta chia Chelsea forward Joe Pedro point kumsomni pali apum ve chia boka player dang pian chamlom anum nual boka mase anjinga Joe Pedro big hi zui talokila Joe Pedro hi kumsangni pakhat khan September ni somni paruka Brazila Sao Paulo a apianga nausen mai ani lain apa Jose Jo de Jesus chela tang turin achung thu relania apa hi professional footballer thin thawania ma se tual tha kai hnoi thu boy ane wangin thiam lo achanga Jo Pedro an kum khat apum kuma apa hi kumsom paruk chung jel tang turin achung thu rel sak ani tichuan anu kenga khosa in anu hian Fluminense Academia football zir turin ada ahun tira defensive midfielder ni in annuwa attacking midfieldera ansona tichuan strikera kheltir lein tun thleng hian strikera aom ngetta ani Joe Pedro hian ace level a che thathin ema wangin rim tu po anei ma leya Fluminense ta senior team a Ireland ma in English EFL Championship Club Watford in lalu turin inremna thu an thun pui der towa tichuan kumsani somni kumtira kumnga dai inremna thu thlung an ziak ta ani tichuan Watford tan sangni somni atanga sangni somni pathum thleng khelin sangni somni pathum atangin sangni somni pali somni panga season 1 thlengin Brighton tan a khel leya kumin ni puilain Chelsea in an lalut vele ta ani transfer market in a chinchia danin Joe Pedro hian Fluminense tan khan match somthum paru khelin goal soma khunga assist tumni anei tela Watford tan khan match za pakwa loi khel manin goal somni pali le assist tum riat aneya Brighton tan khan match somsari khelin goal somthum le assist tum som anei ani Chelsea tan tun thleng hian match kwa khelto in goal nga akhunga assist tum thum nei tel bokin Bluesin anlak lu fuber Paul anitaria match ala khel tam lo awangin enge an zel don ti ero hunin ashilang English Premier League bika match somkwa palia khel towa goal somni pali khungin assist som pathum anei tel anram Brazil tan match nga a khel ve to boka chuwangin Joe Pedro hian a careera club lian le langsara bulatan ve chawa international level a po ramtan bulatan ve dek chau ti thei ani Joe Pedro hian in elna a khel to te chu UEFA Champions League Europa League FIFA Club World Cup English Premier League EFL Championship FA Cup Carabao Cup Campeonato Brasileiro Serie A Copa Sudamericana Copa do Brasil Campeonato Carioca te anni Joe Pedro hian a careera champion no moi pakhat chau ala choya chu Chelsea korha FIFA Club World Cup a choi kha ani hian champion no moi dang choi belzel theidon takmo Montenegrin club FK Arsenal Tivat hi Europa footballa thunei tu sang ber UEFA in ashema kumsom chung te meu abena ni kha abena chanchu match fixing chungchanga FK Arsenal Tivat hi anlo in rol thuk em wangania UEFA hian an chui chuan nuwa kumsom chunga tan an hremta ani ma se an hremna hi FK Arsenal Tivat hian king le tin thiam changfil him thak lo ma sela kumsom chung hrem an pum pelta a kumsari chung hrem tok turin an chung thu rel anita ani Arsenal Tivatin Alaska dan ma chon rumin away match ha gol khat ve khunga ani hne tok nuwa home match ha gol khat te mewin an tloma hemia hian match fixing an kalpuya UEFA hian a chui chuak ani FK Arsenal Tivat goalkeeper Dusan Puletic chi kumsom chunga tan UEFA in a hrem boka ma se ani hian hrem ato akhin le na thiam achanga chuwangin zalenin club tan Ireland chunzom le theidon ani FK Arsenal Tivat hi atira kumsom chunga tan UEFA in a hrem ba ka paun noi li sing thum sang thum choi turin an chung thua rel tela hei hi ti nep sak niin kumsari chung hremna an tong dona kumsari chung sang ni somthum pakha somthum pani season thleng ben an ni don ba ka an sum choi tur hi paun noi thum sing li sang kwa ti tlem sak an ni inreni liamta English Championship a Blackburn le Ipswich Town in khel kha ro surna salatu ka wangin an khel zo theilawa mini samsari pakwana ti to pani hun pa ngai zona mini som pakhat chawa om to tia an ti to pa annuwa po an khel chun zom thei talawa chu wangin thune tulamin ro manna thar siamin Blackburn le Ipswich Town te hian replay match an khelma bak chin zong nilovin full match topin an khel thale don ani
inrinia anin ma chon khan Blackburn hian sikhat fain ma an hruai mana ma se kha khachu khelo anga ngai sak ani don ta a Blackburn tan chuan nial mai achak om arin om anin khel thathun tur hi la ti chian le turani Blackburn lamin thu chua an siam nga la Blackburn chu he thutlungna hian alom lo tak zetani kan chan thatna om zia om talo nuai bo ani tamai hi hriat thiam har sa kan ti khel to chin thai bowa athara khel that le hian engthil ma ati that bik na om chuang lo chu wangin a theidan danin ma kan la do na khin le dan kong te po a om chuan kan zuyang ti in Blackburn hian thunei tu te thutlungna an lom lo thu an tar lang ngal ani an chan hi mani chana da ta ila alom om lo dan tur engemaw chen chu an hriat thiam pui thei ome Liverpool chuan an rol thar thang duang Rio and Gumoha thlung hetin professional contract an zia pui ta a kum som pasari mi Newcastle laka Liverpool chakna gol khung tu hian kum engzat dai nge contract azia ti ero Liverpool lam hin an tar lang lova ma se Romano tarlana chuan kum sangni somni paria thleng dai contract azia kani Rio and Gumoha hian a careera professional contract azia masak ber ani Engomoa hi Chelsea Academia inzir thin ni in nikum sangni somni pali kha Liverpool hian an hna inzir chunjom turin an la luta kum ina chuan Liverpool a alang sar zual ta hle key player jinga mi lani phak lovin match la khel tam tok lo ma sela red cha hian atatum tial ani January thla khan Engomoa hian Liverpool tan kum som paruk le ni ja somthum panga chawa upani in FA Cup in lanin Accrington an ma chona kha me cha ain lan ta ka wang khan Engomoa hi FA Cup Liverpool tana in lan theino pangber ni in record thar asiam ani hian UEFA Champions League ka Atletico Madrid an he tumpo khan a debut match a khel der to ani Engomoa hi English player ania England tan H level sang alawin lan to thin bok Chelsea a ain sir thin lai khan Chelsea Academia player talent nei thaber te zinga ngai ania player monom le mid la big zinga atel phaka Chelsea po hian thun nge zel duin in rem na thutlung atharin nei pui an tum thina ma se Chelsea ina an somna narin Liverpool hi amalam hun kal zel tura ra bi dik zoka ngain Chelsea chwa sanin Liverpool a zomta ania tunari chuan Liverpool a zom hi atifuri le Arsenal point an defender poimo William Saliba contract an zia thar pui dona kum somni palimi France center back hi atharin kum nga dai thu an thun thar pui don Saliba hian Arsenal in contract tharan si mu hi apom thlap towa chu wangin Arsenal tan chuan a hadam thlak huain arin om Saliba hian kum sani som pakwa khan France club Saint Etienne atangin Arsenal hi azoma Gunners azom tirin muna changhal mai lova lonin Arsenal hian an chuatira France club a anin tuai hriam tir tichuan kum sangni somni pani August thla khan Arsenal tan a debut match a khel ve ta chawa tun thlengin Arsenal tan hian rin rol ni in match za somthum pasari a khel tling der to ani a contract nei mek hi kum sangni somni pasari jun thla thleng dai ania kum tam anei to lo awangin Real Madrid in sum tam lutuk seng lova lak lu thei tura an nga ya soizom po anina sa hle ma se Arsenal hian thutluk na siam vatin kum sangni somthum thleng dai contract an zia thar pui don ta ani Saliba nena in Cobranta Gabriel po kum sangni somni pakwa thleng dai contract Arsenal hian an zia thar pui towa chu wangin Arsenal hian tlar nunga an rin rol pani te hi kumli nga vel tal chu an kol chhun zom thei don ta ani Italian journalist Fabrizio Romano an atarlan danin Manchester City forward Savinio point rin om thlang zelin City a contract aziak thar dona kum in ni puilaya Tottenham in laklu an tum hi City hian hun rei tak chel chhun zom zel duin athupungin in remna an nei pui to in khel result soima in topic danga lu talokila Pep Guardiola hian ti hian soin kathian Arteta hna ka soidu om chhun chu English Premier League ka hian an champion ta ani chuan mi ten sum an mangtam emalom tiin anna thoro pui mukanin sum aman tamna an hlotlin chana an pu sakang Liverpool la po adang lam chuang lo Arne Slot hian no moya choile ani po in sum an man zat bok ani an soisak le ber tura chu ani lom ni a chan chu Manchester City chau hian investment kan nei lo tuna chuan club tin hi an duna a sum mang turin an zalena hei hi football chu ani ati Pep hian sum mang tam tak tak ten lotlin na an chan hian
an hlotlin na phena thorim na le in pek na hi mi ten an mu sak thin lo ni in asia ani bera mitam tak thlir dan ni ngei poin asiat ma se sum hang tam zong zong an hlotling lo hian sum hang tam chungin thorim tho thiam tho in pek em tho angai ti atifia leya ani lo chuan hlotlin thei ani bik tlat lo sum hang tam theu anin hlotlin lei thin em hi chuwangin pekpo hian asachianga sum han tam hi hlotlin na ani ber love sum hang treu ma ila kan hlotling ngal ngot thei lo in pek na thuk tak atang zokin ani hlotlin na hi chu alo thlen ni ati na tluk ani Spanish manager pui PSG treble champion ni pui tu Luis Enrique hian Ronaldo chungchang ti hian soin mitam tak chuan Ronaldo hi azo to tin an soya ma se ke chuan kum somlimi gol khung reng mai in elna level sang bera in elna lama chon zak ani ka mu ni arau puidan hi ngai ruat thiam theipo ani lova achan chu Ronaldo hi chu engkima a discipline a tha em ani Ronaldo hian suma wangin a khel lova sum chu anga lutuk to ani hi chuan mani tan khelmuala ril ti tram chun zom zel turin chuan om tak ni turin le ro pui zwal zel turin ani a khel ni top chin nei lova in elmi ania khovelin ti din atum po a tlan chun zom zel thin mishing ani atia Luis Enrique hian Ronaldo hi a fak leya ngai san tla ka angai zia po athu soya tang hian achiang le in khel result lam soi kai ta ila nizan khan in elna sang khel chun zom ania chungji nga chuan Europa League go ahead Eagles an mikhwal FCSB in sikhat final neya Lilin an mikhwal SK Brand gol ning gol khata nein heme cha hian Lil tan changna gol minute somriat na Olivier Giroud Arsenal le Chelsea striker thin khan akhunga Olivier Giroud hi kumsom thum pariat mi ani towa bench atanga lutin substitute player ni chungin Lil changna gol akhunga hei wang hian UEFA Europa League ka ahming masa UEFA Cup ti ming aput chung zong tenen huam vekin hein elna a substitute player gol khung thei upaber record thar asiam ta ani in kheldanga Aston Villa in an mikhwal Italian club Bologna sikhat final neya golom chun hi minute som pathum na a John McGinn a khung ani Aston Villa striker Oli Watkins an goal a khung lo rei ta hleya ti hian match a khelna hnung soma goal a khung tamia lova Aston Villa tan bik hian match kwa azon zatin goal a khung ta lova chuwangin Oli Watkins in Aston Villa tan a khel chunga goal khung lova match a khel zon tamber record ani rualta ani chuwangin Aston Villa tan ainlan le masak bera goal khung lova atluan le ani chuan Oli Watkins hian Aston Villa tan a khel chunga goal khung lova aom rei ber chum atong dona record thar asiam theidon ani nizana in kheldanga FC Altrechin Lyon an mikhwala France Cup Lyon hi sikhat final chaka Ferencvaros le Victoria Plzeante gol khat ve ve khungai ne tokin Rangers an tloma an mikhwal Racing Jengin sikhat final neya RB Salzburg Portlomin FC Porto in sikhat final neya German club Stuttgart in gol khatin Celta Vigo an neya Young Boys an mikhwal Panathinaikos in gol khatin an nebok Coppa Italia Genoa in gol khatin an mikhwal Empoli an neya Torino in sikhat final an mikhwal Pisa an nebok La Liga match ni khelania Osasuna le Elche te gol khat ve ve khungin ani ne to ka in kheldanga Real Oviedo khelmola Barcelona lenglutin gol li aluta Estadio Municipal Carlosa in khela hian mipui singni sangkwa zaria somngan pungkhoma he matcha hian mini somthum pathumna mual ne tu Real Oviedo hian Alberto Reina mangin man hruaya ma se mini somnga parukna Barcelona hian Eric Garcia manga sutin minute somsarina deonga siam sakatangin Robert Lewandowski an ma an hroina gola khunga minute somriat pariana Marcus Rashford a siam sakatangin Ronald Araujo ana khung belvele boka Barcelona hian golan chhuama sangnuwa gol khatin Real Oviedo hi an le thal ani Robert Lewandowski hian La Liga Barca ta na khel chung hian La Liga team somni panga ama chontowa team somni panga ama chona tang hian team somni pakhat laka gola khung to ani Hansi Flick German manager ro pui hian Barcelona hi match somruk pasaria akai hruai tling ta chia heta tang hian tum somnga nena achan pui thlasom panga chung chau alakai hruai chungin Hansi Flick hian tum somnga nena achan pui tling ta der ani BBC na chanchin busang atanga thuthar ala khom atarlan te hi soichun zomta ila heta hian German chanchin bulian building tar langin Liverpool chuan France International
Dayat Upamecano kumsom ni paruk mi Bayern Munich tana khelmek hi laklu dan kong andap meka Real Madrid point laklu andua Upamecano hian season kalmek theng chau hi Bayern na contract anaya tuna hian contract anlajek thar lova contract ajek thar lo zela ni chuan season kalmek zuwa free transfer ra laklu thei tur zinga atel don ani Talk Sport in tar langin Tottenham chon Portuguese defensive midfielder kum samthum mi Joe Palinia hi angeta leifel lolo andua Bayern na tangin lonin an ho meka leinghe dan kong andap don ani Athletic in tar langin Colombian role thar midfielder thang duang tak tuna Fortaleza tana khelmek Christian Orozco hi Manchester United in laklu antuma athupungin inremna annei toni in atar langani Hei baka hian dasani na tarlan danin Manchester United hian derby atangin kumsom parukmi English goalkeeper thang duang Charlie Hardy laklu antum mek bok Football Insider in tar langin Barcelona Dutch midfielder Frankie de Jong kumsom ni parian mi hi Manchester United in laklu andua laklu theina turin kong andap don ani TBR Football in tar langin Liverpool chan France defender Ibrahima Konate kumsom ni parukmi hi contract zia tharpui andua Mase contract anzia tharpui theilawani chuan shal dan an ngai thwa dona January thla hian shal thei turin remchang an nei don ani tuna hian English club Arsenal Chelsea le Manchester City te point Ibrahima Konate hi an be sei te point tarlan ania Real Madrid point an la be sei fan ani Spanish chanchin buten tar langin Arsenal chuan Real Sociedad player mu nam Japan forward kumsom ni palimi Takefusa Kubo laklu andua ani baka hian France defender Lucien Agum laklu antum boka Arsenal hian sum engemaza the chua in huamin player talent nei thatak pani hi senglu ngei antum don ani Football Insider in tar langin Newcastle United chuan Real Madrid ta tatlum lutuklo Eduardo Camavinga kumsom ni pani mi hi laklu antum dona Camavinga hi Xabi Alonso du saklo ber ani lo ni in soithin ania ama a in Real Madrid a hian adin mun anget talawa ngai po ania hei hi remchanga leitumi Newcastle hian laklu ngei antum ani kan topic nun hung bera chuan chanchin thalaulam soita ila Chichester City FC tana khelmek Arsenal Academy a inzir thin striker Billy Vigar aboral thu tarlan ania aboral chanchu thluak lama liamna tak atorwang ni in tarlan ani bok Vigar hi kumsom ni pakhat mi chau ania Warthinga piang ni in inrini liam ta khan Eastmian League Premier Division match an khelna a khelmual sira concrete bang atau dot maya atau na deu awangin an boipui zui ngala ma se aliam hi serious lutuk lawa ngai ani lain athuak lam alau khoina hle maya damdo in lama te kalpui ni in ni khothelawin a omzui ta zel boxia chu wangin thole ni khan ahliam atanga ain recover theina turin operation te po an nei puya ma se ahliamin alau fan na man e maya tur chuak zo lovin aboral ta ani Vigar hian anin khelna khelmual sira bang atau fu nat ema wangin ahliam tur lawin athi ani bera akhongai thlak le ani hi Arsenal Academy atanga inzir chuak niin nikum sang hi somni pali khan Arsenal achua san ani a inzir thinna Arsenal po hian an ui thu le achungte an torpui tak zet thu an tar lang to ani ole khati chin kha tumtuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se